kuthiwa kwesaba kuthi kulesikhathi bantu bakho wena wekunene bonke bahleli babinzile bafuna kuva kuthi ngita ukukhuluma ngitsini cela inkosi ngiside ngoba kuyahlupha ukuthi kuthiwe sivele singaka ake sibinze ngidliwa ngiloko ukuthi bese kunikwa mina lithuba kuthiwe ekhulume wena kanzi mhlawumbe kulesive sakho bekakhona lo bekana bekuphilisa sive sakho kadze kuthule bandleni ngemvumo yakho Ndlovu Yemhlaba ngicela kufunza lamavi la ku John 19 livesi laka 30 wathi kube alemukelele liwayini Jesu wase uthi kuphelele wagebisa inhloko yakhe wakhulula umoya wakhe wafa Ndlovu Yemhlaba setikhulumile dingceku takho ngalelivi make losuka la indzaba yekuphelela uyicacise kahle kuthule bandleni kuthi wathi walemukela leliwayini wase ukhulula umoya wakhe wafa wathi sekuphelele ngiyakubuka lokuphelela kuthi mbaba kupheleliswa ini ngiyabona kuyembulwa lokuthi kupheleliswa kuhlawulwa kwesono ngiyabona kuyembulwa lokuthi kupheleliswa kunqoba kweNkosi Jesu emva kwekuhlupheka isikhathi ngoba sifika nje ekuthi sewuthi kuphelele wengetimeni kuthule bandleni kupheleliswa nesikweledi lesibhadalwako sibhadalalwa thina bantfu kodwa lesivumile kuthi lembala sonile manje siyabhadalelwa sangabhadalelwa nangemali ledulile kodwa sabhadalelwa ngendvo ledule kakhulu kwenga konke ingadi kuthule bandleni lokubhadalelwa lokwehlukile akusuka naloko ama-installments thina sathenga cash ngengadi yaJesu kuthule bandleni ngiyabona kuyembula ukuthi uma ke sekuphelela kugcwalisa ngasiprofetho manje nakuphelela kufa imisebenzi lefile kodwa kuvuka imisebenzi lephilako lendvodza lenguJesu iyalapha ekufeni nayo ivumile ize ikhokha igama yithi nakubuhle kuwe Nkosi yendlulisa lendlebe yelusizi nasabheka umuva sibona Pilato sekamnikele uphindze umkhiphela ngaphandle uthi lalelani ngifuna kunitshela ukuthi ngimkhiphela kini ngoba angikalithola iqala kuye uyatihlenga Pilato sikhuluma ngendvodza lebeyite iqala kodwa yakhetha kusifela manje uyaqhubeka Pilato uthi khona ku-19 livesi laka-10 phindze ubuyela kuJesu uthi Jesu awutikhulumeli ngani ngoba mina nginamandla ekukubethela futhi nginamandla ekukukhulula ngithanda lamagama Ndlovu Yemhlaba lekuphendvula khona Jesu athi lalela Pilato lamandla lawendako lanawo etukwami akasiwa ngakho kodwa wabelwe ngetulu kuthula bandleni
wena lamandla ekungibethela kasiwo akho ngoba kunengoti yekucabanga ukuthi nasinikade amagunya sicabanga ukuthi amandla ngeethu size sishaye isifuba kuthule bandleni uze utidumisa ucabanga ukuthi netindzawo letiphakeme tikhundla letiphakeme unamandla tukoto kanzi lamandla lowanikiwe wabelwe ngetulu kuthule bandleni uthi Jesu sekuphelele ngifisa ukuthi ngalamagama siqonze kahle ukuthi nasesivumile uyapheleliswa umsebenzi waJesu etimpilweni tethu kuba bengakhuluma ngebantfu labatiko kuhlala kwemuntu esiswini bengathi bamake nabo ngiyabamema nesive sonke semaswati kuthi besingaphakamisa emehlo ethu siwabhekise kulesiphambano lesinemandla kodwa ngiyasaba ngawukhuluma nabo bani ngoba nabo makala bagqokile kodwa labashumayeleko sebayakwenta nekuhlala nje netinzilo emgwaqweni ebusuku entele kuthi bantfu beme nasebamile ufihle tigebengu ngumake kuthule bandleni ngawukhuluma nabo bani ngoba lamuhla bomake labashumayeleko kukhonjwa kubona kufanele abantwana bayokhokhatisa sawuthandaza njani bomake labashumayeleko kuba ngibona beze bathatha abantwana babafaka umoya hambani bantwana niyamajele ngoba ngasamfuni lo babelahlelileyo hamba ufike uthi ukudlwengilile sawuthandaza njani ngalesikhathi Jesu aphelelisa abaphelelisa kusephula kuletinto letiscinzetele nginabufakazi ukuthi livele emaswati libaliwe kulokuphelaliswa kwemsebenzi waJesu Kristu njengaloku sihlangene la lesivele sinjengoba naso sihlengiwe ngoba nangu emakhosi ethu ayasivumela ukuthi sihlangane nembala sitawathola amandla nanga latholwa nguJehoshafati nangathi ufikela kwesababalekele kusimakadze bese uyakhuleka athi simakadze lalela ungesabi leli vele tawuqhubeka uma sihlala ekuphelelisweni kwemsebenzi waJesu Kristu kuthule bandleni kuthule bandleni sembonga Jesu kusihlenga kuko konke ngoba Jesu akakhethi libala lemuntu kwangathi singawathola lamandla ekuthi dzikela kulesiphambano ngifuna ukuthi ngalesikhathi izinto seticakile silive nasesihlangene asiphakamise emehlo siwaphakamisele esiphambanweni silingise esitanakathi ngiyatidzikela kuthi ngidawungena endlini yenkosi noma sengiyafa ngoba ngithembe ukuthi sengithandazile sengizilile ngenxa yokuthi kufanele ngihlengele lesive semaJuda ngidawungena endlini yenkosi lamhla mema abazalwane bakulelive labangeke bahambe baphendvula tindzebe etitradini kodwa bathi ngidawungena endlini yenkosi noma sengiyafa kuphela nangihlengele live kuthule bandleni Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi